Kiharo-ini kia Milinya ikolomani kaunti-ini ya Kakamega ni kwa munini wa mutongoria wa bururiWilliam Ruto hinde mashindano ma ndegwa maria makuuagirwo mwaka. Hinde igongona riri Ruto ni okiriire aria makoretwo makimuhinyiriria akeherania na uteti mwaka wa 2022 mutongoria wa bururi Kenyatta akirikia itiina riake na ria muthia ria wathani, akiuga one mebangite uria magathaka karata ga uteti wa mwaka wa 2022 na ugo Miario ta ino ndiri na muthingio wothe. Mashindano isiwe ya kibinafsi ama personalities, iwe ni mashindano ya sera. Na namba 3, tuwe wanademokrasia. Ukishindwa ngojea siku nyingine, kutakuwa na uchaguzi mwingine. Kuringana na Ruto, kiama kia Jubilee otashia iringi ni gikoretwo githagathaga mbere ya githurano giki gukwa ikinyeria ndekwo-ini ni mundu wothe na gutire hindi kweheria uteti-ini. Tumejipanga, kila mwanaume ajipange na chama ya kitaifa, atengeneze sera, tushindane. Na tukishindana wakubali matokeo na uamuzi wa wananchi. Miario no ikinyitwo mbaru ni abunge kuma icigo ngurani cia bururi matongoretio ni mubunge wa Kiharo Nyoro na murunawe wa Kikuyu Kimani wa Icung'wa aria ningi mokereire mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi gukuma kiuga no muhaka ni urekeire muingi mbere ya kwehokerwo giturwa kia president. Mimi nataka kuwaambia kitu moja tu, anaweza sidia William Ruto ni moja. Ni kama polling center itakuwa kwa bar na zile kura zitahesabiwa itakuwa ni chupa ya pombe. Hao walevi hatuwajui, mt.kenya region na Kenya yote tuko ndani ya William Samoei Ruto. Sasa jamani, mkiona ndugu yangu Musalia mwambieni aendelee kungoja aletewe nyumbani. Wewe deputy president, endelea kutumikia wananchi. Endelea kufanyia watu wa Kenya kazi. Wewe naibu wa rais, usiogope mtu na usitishwe. Abunge acio angi aria mekumumagaretie magitangatha murugamo wa uteti-ini wa mwaka wa 2022 guku makiuga rwimbo ruria makaigira tunwa-ini ni rwa William Ruto thiini wa giturwa kia president. Kunyeshe, kuwe na jua, kukauke, kuwe namna gani, tuko nyuma ya deputy president. Na hapo hatutoki. Tusipoteze njia tena. Tumeona njia ya kuelekea kwa serikali. Magara tunasema William Samoei Ruto mpaka wapi? Mwisho. Kenya magithagathaga kuingira mwaka wa 2019 maundu maingi ni matanyetwo kwiyumiria kiharo-ini gia kiuteti aria mwena atongoria guthingiriria gutafanio kwa referendum, kamiti ABC gutwarithia na mbere uthurimi wa kimihaka undu mwena utari wa andu ciama ngurani guthii na mbere kwiyarira mehariri-ini ma githurano gia 2022 gatagati ka maundu mangi.